جا أنقرة بروفيسور دكتور أحمد سيوسر سروكي نافندا لكولين روشالاتان نافين أورسامي ميفاني ميا زيادة لسرفي مشاريع مساكنن ورئيس سلاف الوبن بربرسين تركيا كوج سروانجي سرو كومار قولاتي لوی ولاتی پیشوازی که گرم جدز به کاربونانی شیروان بارزانی جپوست سروکاتی هنما کردستانی کو کربون دوشی اردوغان ده به موانداری کو راگهان بو به تایبت جی به میوانداری که وصف کربو کو میوانه که وی تایبت هیا پرسا من اوا بنرین اوا پیوندین هرما کردستان و ترکیه دهاتی دا ده به چه آوه که بن لجروی سیبرا دوستاتیا پیس یادنا برا هر دویان دا هیا هر دو ولاتان دا Bence bu Kürt bölgesinin بنێرینا من کو نێچیروان بارزانی برێز نێچیروان بارزانی کو بۆ سەرۆکی هەرێما کوردستانê bi rastî tiştekî gelek girîng e û wê peşeroja peywendiyên Tirkiye û wê navçeyê xurtir bike û diwarê aborî û siyasî û çandî da jî wê gelek pêşkeftinan bixwarabînê û em weke demeke wisa dinirxînin ku Tirkiye ji bûna hilbijartina nêçîrvan barzanî weke serok û her wiha weke beşdar di wê rêwresmê da yek ji wan welatan bûye ku girîngiyeke zêde daye û hem ji bûna geşepêdana li Herêma Kurdistanê û warê ewlekariyê da jî gelek piştevaniyê dike û ev piştevaniya Tirkiye ji bûna Herêma Kurdan û dibe faktoreke ku wê navçe ji navçeyên Iraqê cuda jî dike ev peywendî wê berdewam bin û ev serdana nêçîrvan barzaniya ji bûna Tirkiyeyê jî wê wisa bike ku peywendiyên Tirkiye wê navçeyê wê xurtir bibin û wê weke îradeyeke baştir derbikeve holê û hem dema wê ku weke hevdîtineke di dema xwe de bûye û hem jî wê baweke serkeftî bi encam bibe. برس یعنی اردوغان ده پیاما پیروزبایی داشت بونه چیروان بارزانی پشتوانی اولات خوش بوی راگهاند بو با نرین آوه اف پشگیری ده چاوا باو ده چه آستکی داده با bence yani PKK ile mücadele بنێرینا من تەوی تێکوشینە لە دژی پەکێکێ وێ مژارە ئابووریە و براتیا کورد و تورکان و هەروەها ئەو پرسکریکە باواریە یا کو چێبوو بوو بێ چارەسەرکردن ji ber ku bi hezaran sala ev gel bi hev ra dijîn û ne gengazek û ji hev cuda jî bibin ku çarenivîsa wan gelan yek çarenivîse û divê werde ewlekarî û aramiya li Iraqê û hûn dizanin ku pirsgirêka terorê ya li Tirkiye heye û êdî hûn jî dizanin ku Tirkiyeyê derbasî aliyên dîyê sinir bûye ku li Bakurê Iraqê bi taybetî li navçeyên Kurdan li wir çalakiyên xwe hene mixabin di derbarê vê yekê de gelek çalakî jî hene û diwarê enerjiyê da jî wê danûstandin hebin û diwarê peywendiyên çandî û kultûrî û her wiha yên bazirganî da jî wê gelek hevkarî bêne kirin û çendîn mijarên cuda hene û di vî war de jî bi nêrîna min îradeyeke bihêz heye ku di her du aliyan da jî xuya dike ku weke îradeyeke hevkarbûnê ye û eva di nava bawariyekê de pêş bikevin û her du alî jî ji bûna vê alî nêzîkî vî warî dibin û hûn dizanin ku Tirkiye ji wê zêdetir giringiyê bide welatên xwe yên cîran. بله باشه پیوندین انقره و هولره بتنه پیوندیه که سیاسی نینه و که تزانین لی جاروی آبوری جی پیوندیوان بهیزن سقامگیری و پیزیا پیوندیان چاوا دکاره زیده تر پیوندین آبوری گشکرنه که دن به خرابینه yani bu ekonomik işlerin ev pêşxistina peywendiyên aborî ji xwe weke matûra vîkariye ku dewlet dixwazît ku peywendiyeke xurtir jî bê avakirin
که دوی واردان پیوندی نوبر جواکا نوبر دولتان یا نوبر سازیان دا او هف کاربون هواهنگی های دماکو قازانج بخارا بین زیده تر دا خواز و خواسته که جل سرخواد چه دیگه بوی اوایی هم که مکرتین خواد در باز دکن و هم جی دوار خورد کرنا پیوندی دن دا جبونوان دبا آلی کار کن مروف نکاره وان هر دو مجاران جهب جدا بکله پیوندی نابوری تیرا خواد دوان روژان دا گرینگن هم جبونا هریما کردان و هم جی هندزانن که دورپیچین عراق هبون و هر وقت دورپیچین حال سر ایرانی هنه و آلوزی اک هیان حال نافچه و ددم که او سانده او پیوندین آبوری بازرگانی لگل نافچه کردان جی و گل گرینگ بنجبونا ترکیه جی و زیده تر جبونا و نافچه و هر دو آلی جی بکار بنکو سوده جوار بگرن باشه برایس احمد پرسکدن درباره رولا سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی در مسئله در پرسا چارەسەریya پرسا کردان ل ترکیه بنریناوە دکاره چاوا رولا خو تدا بلیزه سروک هرما کردستانه Yani Türkiye Kürt meselesini büyük ölçüde çözdü. Aslında Türkiye haya astake giring perskriko Kurdan çare kiriye u le iru şun da jî u dema ku mirov li piraniya civakê jî nêrem û dema ku mirov li Kurdan jî nêrê berê zeq li ser hebû lê niha Türkiye de jiyana siyasî, aborî û herwihaya çandî de kareke çalak dikin û bawekî çalak tê de cihî digirin ku nasnama Kurdan tê bezkirin û di perwerdê de cihî digirin wê îro şûn de pêvajî bawekî asayî berdewam bê lê di vir de xurtkirina baweriyê girîngê ku weke nasnameyeke siyasî weke tercîh û bijardeyekê lê ney û çi diwarê siyasî de dibe çi diwarê din weke eşîrî û qebîleyî jî bê اگر هولن و صاحبن ترکیه دویواری دا پرزیده نزیگ نابه که وکه ناسنامه کردانیان یا عربانیان یا ترکان نینه او پیشکتنین دویواری دا جه هلبت به باکور عراقی را به نوچه کردان را جی که اگر پیوندی لسروی که جه هبن او جبونا کم کرنا آلوزی و گرجیان و هم جبونا خورد کرنا باوریه و گلک سودا خواه به و از بخواه صادف کرن بله برایس احمد سیوسال دویواری دا دوی وارد آجی در فتحنه و سودا خواهی هبه جبونه و مسئله سروک ارسام زور سپاس بوده جو انقره تو میبانه مبوی